Mayam Kumzari, Dom English Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna de Taram Nokchari. Ngasi ako ni puzarba topic asi leadership change and demarcation. Hariba leadership change and demarcation asi two-step solution to Manipur violence. Aina Mizoram gi Rajya Sabha MP Vanlal Venana maina phongdok ki ba wafam da base taro ko ni puzarak topic ni. Mahak na haibasi Manipur da अखोई चाही अनि फाजल कदोरबा अखोई मणिपुर की इरांग मणिपुर की क्राइसिस असी स्टेप अनि लौरगा मसी सोल्यूशन प्रोपंगमगनी अहानबदा मांगना हाइबसी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगबा स्टेट लेंगा अस लौथोगा प्रेजेंट रूल थमगदबनी अदुगा प्रेजेंट रूल थमिंगाई मरक असरेइजा कुकी ताब मफम मैते ताब मफम असी फजना स्टडी तौरगा सिचुएशन से फजन स्टडी तौरगा लैंड डिमार्केशन तौरगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिथोकपना मणिपुर की क्राइसिस की सोल्यूशन ओइगनी हाइना बीजेपी की एलाई ओरिबा मिजो नेशनल फ्रंट की लीडर मिजोराम की एमपी सिना फोंगरोक वफम दा अखोई मणिपुर की राज्य सभा एमपी लेशम बसना जाउनजु नेबरिंग कंट्री दा नेबरिंग स्टेट दा माइन खुथिनजलकनु अफाबा नेबर ओय हाइबगी माइन चपचाबो पाकुम दिपिग्रे दो खोइना मसी मयाम जी पाउचे दजु ngasi थेंगरे अदु अखोई डिस्कशन दा लाक्ट्रिंगाई दा फर्स्ट थिंग फर्स्ट नुमित तरेद नि लेपरुरबा सस्पेंड तौरबा कोकोमीगी protest ngasi taret ni suba sreisa moigi anobo declaration ama breaking oina miam da thamjage kokomina hauzik khudaktagi oina union home minister Amit Shah boycott tawkhre ani subada state amasung central lenga ki officing khudaktagi oina numit nini thingba haina main laukthokre aduga miam gi khongjang mass protest demanding kuki MLA taragi moisi remove tawdabni haibege adu mai khongjang laukthokre aduga स्टेट लेंगा की माइगी स्टांज करिनो हाइबसी खंगन गदमनी हाइबगे अदुकुंबा खोंजंग नहोंगना नामका कोकोमी की साइट के माइना फोंदोरकली अदुना ngasi की अखोगी डिस्कशन सिरेजरा सरुबा याबिरिबा अखोगी एक्सपर्ट पैनलिस्ट ना अहानबदा आई हैव के राइट मक्तदा लेंशन बिरि ओजा निंगथौखोंगजाम सत्यजीत चीफ ब्यूरो UNI ओजा बतरा मक्चरी मैं आई थमुद लेंशन बिरि ओजा डॉक्टर युमनाम प्रेमानदा एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट मनपुर यूनिवर्सिटी Oza Taram Nokchari. And on my extreme right, Lengshin Biri, Oza Maibon Phaomei, social activist. Oza Taram Nokchari. Ngasigi akoigi India ki Constitution Day su oi. Aduga ngasigi numits raise the akoigi country akoigi Constitution the piriba akoigi rights privilege akoigi value myamje masi inculcate tawgadam ni hana chief minister N Biren su maina lokto kiba laikre kano Constitution Day observe tawda. Ngasigi ahanu wang ase oza Dr. Yumnam Premanada lakchage oza ozi Manipur si akoigi Constitution je phajana nga ibra ngaktribra Manipur ki citizens je Constitution the piriba rights hak treatment je phajana phangibra phangdra habigi chamna badu laire aduga hojiki BJP ki side gi sumaina not BJP Mizo National Front BJP के अलावा बा मोई मिजोराम की MP नगर सुमाइन फुंगदोरक पसे नॉट मणिपुर थोई बा इरांग जइजा होजे मिजोराम की लीडर सिंग यामना वोकल ओइबा मोइजे यामना अतोपा नॉर्थ ईस्ट स्टेट की लीडर सिंग यामना हाई बजे वोकल जी इओय ओइदबदोंग तवि अदुगा मिजोराम की यामना वोकल स्वाइ जइजा foreign की link लाइबा मिजोराम की साइट के माने NIA ना investigation तौबदा सोलोमोना हाइबा नुपास investigation तौबदा मणिपुर की दा इरांग थोलिबा सिंगदा आर्म सप्लाई तौबगे दुम बगी लिंक डायरेक्ट लिंक फंगे काइना पाउचे दुम एम थिंगनरी दुना ओजा स्वाइसा ओजा की मथंबी आईएस इम्पैक्ट टीवी की होसकी वारी से यामना कनो इको बर्निंग ओइबा दुगुंबा यामना इंपोर्टेंट जो पोनी हौजी तौरिसे अखोय मांग तारिसी फक्तारेनी ngasi si constitution day ni constitution day di 1949 की 26 नवंबर दा एडॉप्ट होखिबा कॉन्स्टिट्यूशन सिगी नुमितुंगा सिसिने in 1949 की 26 नवंबर एडॉप्ट होखिबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दुनी वी द पीपल इन हौरगा मयाम पीबीरिसे द कॉन्स्टिट्यूशन द पीसी मरुइना जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी प्रिएम्बल की वानिको प्रिएम्बल जे खोय पाइ खोय मणिपुर यूनिवर्सिटी याम चांग तवे आदु लोरेगने सोम चेंजे इसे दुना जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की पोनी जस्टिस समा बेरा लेरे मणिपुर अदन पीपल सिंगना खोय सुम चकपद थेंगनरि सी वी वांट जस्टिस हाइबस याम तो हारे को जस्टिस से फंगद्रे अदुना मसी पोनी जिरी द कैदगा नुपी अंगांग हाल हेदब थेंगहेदब सी मकोक तो नोंगे कापन होदना मखो मखो तोंगा तोंगा ताय ममि यारम देब कैन टाउन यामना मो मन ताद मोंग जस्टिस पिबी होबनी जस्टिस सैदि कैरो मीसिंग फारगा डेथ पेनाल्टी पीबा डेथ पेनाल्टी से रियर केस पीदोइनी बचन सिंह केस 1980 दा हाइबनी हाइदि रियर केस है इट शॉक द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी की कंसाइंस शॉक होइबा
SHOC ke adana hoji angang ja halai poti nupi angang ai kuthai poti lo da su war gi matam da su adi peace time da su adu kutha jala bani adu su momunin ta dana hala bani maduna motion justice pi hoidi kaina kanda death penalty court na hang till de aduni by people na pam se nam terrorist aduna terrorist na pam ras oire aduna masida justice ki possible laitre liberty sima soi laitre liberty of thought expression belief fair worship kai hai koi constitution hai si kar akhoi liberty bu khoi aswai bok sa thok sa sin bu ngam ba na tre there is no liberty akhoi life si live with dignity high dignity ka yaw jan individual dignity ka tawre adu sudum bera le ko ain khamada constitution day sa khoi remind tawja bani akhoi nakal madana parliamentary mayang constitution day parliament de tawri amai tawbu maina akhoi sida su constitution breakdown ama breakdown ti sarkar na kai nati terrorist breakdown to ne pot ama leiba aju masi akhoi na laksan bu ngam daba sima leijare adu mangoi na hujiki second question gi bo mizoram gi wari se mizoram gi si bera dum kuirab ni leiba mamangai de joram thanga ko MZP gi joram thanga sina amuk tawrame adagi de khoi board adai board amuk la board la ka na khoi khale phagara khale adagi di ZPM gi ano bochi Mr. Obiri ba lal du homa sina phajana karan tare ma di India di hendok America da karan dakhla ma dakhla ji adu kaim action log de government India na adagi inau no boda banlan benai si MP ni lone MP ni Rai Sabha gi ma na mu de kha pawre adu ma na hai si khoi gi two way solution ni amadana akhoi gi 356 thambiro ma haijiboba president rule thamo aduga amadana akhoi birenji sindo sini ma haise aduga 350 thami maraktu da kana na lamji kana gi no onthok na resi sini ma haise yam phajeri mai ma ji yam phadi phaje aduga ma si aina khaba angao gi soiron gi type lolakpa haitare kaino hakanda ma si Mizoram gi India gi union minister ke kaim nati just MP ne habani da MP mana magi neighboring state amagi pochimana ngang ba chumde dana ko akoina mizo accord ka tawki da mani 1986 87 du manipur na che karim ta ngang ba janati we gentleman gesture ne khoi tawri ja handa ki matang ji da smart terrorist hato ko tok padu terrorist solution badu akoi su mating pangi ga hai ga do potu hai da ona taina ba da mizo mayam kaya no data som lale ma ngang si mizo du tari ga hajele ko aduna masiam ikai ni ngai obe pone mana ngang si ado oza swai zai north east ki atopa state ki luching basing di yamna vocal oida Mizoram jina ekta vocal oiraga Manipur gi issue da yam middle torok pase si kaino ni masi ki akhoi de yam kan interference pi re ji kaina kanda moi si akhoi gi mizo chi akhoi Manipur su tai ba ko su sam bu ke tai aduga asigi sai samphai nung phai khudung se kawi si tai na rib se khudung se ke swai si da ani mak si ta na bari na som da di na lan pa mi ka leiti ina lai pa me soma kangi jiri rom da gi chalaga sigi silcherong gi som tawbi wa ne ba asigi bairang te da tawbane duga soma kan gi chu cham prom changaga asi samphai phau go doni khudung sen taw phau doni ba aswai si ina lai pa me leita ba mo ji phiba ba ja tok chasin tawbi ya ba adugi advantage ni aduga Manipur da gi khumpa am su Mizoram da tare ba khumpa ai thabak tawbu na te ko Manipur da gi chakhi ba kuki gumba paiti gumba mar gumba si yam tare ba da pasa som pai mo si adugi pot lei bani na adugi influence yam lei ba hai tare adugi pot lei adu lei bani na irang si dum yok selak pa kui da bani ngasi ngang ti mo ni yaw si ai nga sai jam de joram thangai matam da gi yaw re ba joram thanga na ga 10 kuki MLA ga si meeting ga tawe ba da joram thanga mamang si mi so iram du Mizoram gi amai taw na kui re bani mo na Manipur da chai khoi na taw ri si adang ai na kham da mo si yam na lebang ma cha ta da ba po ni adu mo lebang ma cha ta di akhoi na son ma gi ni ko akhoi na kal de mo ki ni asam da hairu asam da ju hairu bane hoji ki kari apu banlan benai asam da hajalu na mogi border dispute 2001 ta dra 11 la da taw kuira bani 2011 su taw dispute adu taw du border dispute ke no ngang na asam na ga moi ma case ke leibro taw bani ana berani maji khara outspoken oi mini adu aina khamba da man ngang du 350 thamoi man ha thamdong na tin 350 se di constitutional breakdown in the state haibani akoi gi sarkar se number leijeri number game ni number leibani na 350 thamya poti managa SR Bomai case ne lei 1994 gi 9 years na toba adai da lakadu ni 350 thamba ya da bra haise adu gi pot ma pa poti da in khamata like ai hairom do man de ma ngang si yamna momun ta da ba adagi di Manipur da bu singilam tamgilam maite ta ba naga ta ba kan managa demarcate to kan haijeli yamna mana haise kuki ga maite kitang naga su pandre neutral ojeri ba conflict si da taishan na ba hona jari ba naga di ma gentleman role in lawse conflict taishan na ba faro na haijeri ne ba ko adu go du mana kan thoga sing mayam sin moi na loi leibe ta da ko ada yam ma thong ta lai soi ta ba momun ta da mi male si bu MP we na ga Mizoram thagal je akhoi di Manipur gi kai de Mizoram gi kai bi de da sumba mi embu Rajya Sabha is di ma di
kainoni upper house of parliament si yam single ma kangu thagal ka dong ni si chin phaibam thagale masi ma yam nuai tre aduga manipur gi ngam khai si kai ba ya di si mangon dong tang khoina angtang hai bi bam changi masi akhoi gi mp कोई एमपी सिंह से राय सभा के एमपी ने हायर में राय सभा के एमपी ने हन को हनगदम नि मणिपुर गम खैदी बुंगो पृथ्वी की फोर्स में थुगाय बया रोइने आर्टिकल 3 के अप्लाई तो बया दी मणिपुर दी अखोई दी मर्जर एग्रीमेंट तौरगा इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन स्टैंड एग्रीमेंट साइन तौरगा 1949 द मर्जर एग्रीमेंट तौर संगिबनी मर्जर एग्रीमेंट हाइजी इंटरनेशनल एग्रीमेंट नि अदु तौना कोई सुगाय काय बया दी नि बुंगो हाइबीबा अदे अमन इंटरनेशनल लॉ ना अखोई की लैसे यूटी पोसिडेंट जुरिस है कॉलोनियल पावर थमब लमदू अतोप लमद पुनगीबद अमत कायब यादे इंटरनेशनल लॉ द प्रोटेक्टर लेबने अदुस मोन हाइबीम चंगे अदु लाइ तक पाइ लेरोइको लाइ हाइब इंग्लिश गांग नति लाइ तु पार इंटरनेशनल लॉ ग खंग खंग खंगते आई गिदी मिजोराम आई सेम ऑन दिस एमपी मिजोराम दे सुम जीव म कारक्टर ग तौसी am नोनिंग बे वाने कारिम खंगती मणिपुर मिजोराम खेनेमी मिजोराम दी मणिपुर असम की डिस्ट्रिक्ट लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट ओरम कायने मीजो कोटोरगा माना पामगदी मोदी पकाय कायबनी लौगी मिजोराम लौरोना चिंग मयाम मी लेते चिंग लेबनी मिजोराम चंफाई हो सची बो स्वाइदगी नुंगई अहुम लौरगा सारोने अनौब डिस्ट्रिक्ट नत्र अनौब यूनियन टेरिटोरी अदुदी मोयगी सोय अखोइदा aduna masima yadre ade bere lok kanu mai thabak nate sidi center na tawgadabani man step down tawjagadam darkar lagi tawdre man 350 thamba ju mai matik nate adu manipur gam khai kai be ati ada mai se pa ba na thengnai se kaino kanda ama yauri khoi naga sino ma palam da ba adu ma soire ko ma di khangjanti manipur si akhoi tangkhul naga su tai kai si khangde khangamdre mai khalina tribal bi orega di chingdu ta di mijo gi ta ma khanjali je yam nungai ri mai wari je adagi di amana हुजी कसai कुकी ताब लम कान डोमिनेट एरिया मैते डोमिनेट एरिया कान मान हम पल्लेबो को सिगी लोंदा जि कानो कांदा सिदी इंटरनेशनल लॉ हागा डोमिनेटेड काई सिदी ऑक्युपाइड टेरिटरी को वेबो इंटरनेशनल लॉ ऑक्युपाइड टेरिटरी लोंदा ama संगजले माना अदुदनी इंटरनेशनल लॉ इंडिया गवर्नमेंट गा खंगी तागदी माइसे खंगबनी हुजी अद माइ मिलिटरी क्रैकडाउन की पोस्टमा सोयदन लाकदो माले अदुना मसुगुम एमपी मा अखोगे लक्ते यावसे वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट एमपी हारगदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाइबनी मिजोराम दगी लाक्चबई वानी अदना माना मथुंग तो वांग अखोगे लेसिम सना जावनोदी फजन खुंगरे को खुंबदु द हुजिकी दो खरा अखोइसु खुंबद थाम खुंजम नतब सारो खुंब नतब यामना legal point pibam change manipur ngam kai bia de maje gi me pan instrument association kana status agreement point pala adagi di khoi gi ai nga haije budo ut position di juris kana icj na si haiba kana ada manipur di article 3 pan be yaroi kashmir gu do khoi sanade kai hayom chai ma khale kai bani moi da asam gi kai raga district ojarmaga asam gi district tu na mizoram oirak pani na ko ngarang na han pork ngai ni 1986 87 de polok pani mizoram ji di akhoi di moi mizoram da mi ta de ngai da Lusai Hill this mi ta ding akhoi 200 2000 300,000 year back akhoi gi independent kingdom oina leisure pon haibani da adu porkasi khangan ba ma chagi natragadi ne mi se khangdragadi ignorance berani na ko si khangda pangang ang sele se adu aina khumbada answer khumbada ta ta na khumbi da ba lairi ki port injal laga moi amuhanna especially how yaw janti ne akhoi lanjare ne hai porum changi aduga sumba mp nungpi gi se ai khamada akhoi gi chief minister na karina ga center da ko mizoram si den khamada pr bu thamyarmini लालदू हुमा लेखले अदगी दी हुजिकी एमपी लेखले अदुना साइगी सेंट्रल इंस्ट्रक्शन पीबे हि तौबया बसे सेंटर ना डायरेक्शन पीबे आबगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ngasi कॉन्स्टिट्यूशन देनी को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यावरिबा स्टेट ता सेंट्रल डायरेक्शन पीगदबनी डायरेक्शन नु ngak ta taragadi kamti haide adudi direction ji center nu píbe direction ji ngak taragadi साइगी ai ngasai panjagi SR Bomai against Union India case 19 kainogi 94 gi akogi just mapan moina haisi center nu píbe direction ji state na lok ta taragadi pressure rule thamba yairiba 356 aina khamada pressure rule di mizoram da thamba hena appropriate ogedan khoi neighboring state yam na medal tore makhut yam thinjin bagi sumba irang leibas re za hena irang lo sagat han bagi maina lakpa thank you so much oza mathang wang se oza Satyajit lakchage oza hojiki expert mayam no hairi hojiki intelligence bureau gi site gi source moi officials in azuma yam hairi hojiki manipur da hojiki thoi be irang asi atopa north east state su tam tam na sandora ba ya bagi dumba achoba moi khudam leire hai bagi wafum zu lakli aduna manipur thoi ba irang je sikumna kano mizoram da zu masi spill over to ya ba ge dukumba chance lai bra to state swai ka tham bias khoi ojana haipet issue pian thabi kha ko sei masi tham jabe se khoi gi miu ba mana sum hai ba se masi khoi gi choiron dong na khoi gi yamna sum panghai da hai ba yam tina luna lo bu su ya da ba di kai no da mana phami ba position ga upper house sai si chahi su lok sabha ji chahi kun ma di ai
अपरा हो जे कुंथरा खरा सिनर बा खरा हाइसिंग बा खरा philosophical intellectual discussion तोबा अरुगा लोक सभा दी 500 प्लस नि याव से अदु राज्य सभा दी चनी 275 मसिंग तंखाय तंग याम intellectual discussion तोबा दा याव गदबने अदुबु खितंग चाना दब्रा हाइबस मे हान थमजके को मथंग दा खोइ नो मसि सुम थंकान दा खोइ बियं कान दा हिस्ट्री से हाइपेट ने से खोइ जान थबि के जुमाइना अखोइ की मिजो मणिपुर की हिस्ट्री से सुम यं का दा मणिपुर की sorry अखोइ की कैनो की ब्रिटिश मतम दगी अरगी गरीब नवाज की मतम दगी अखोइ की मणिपुर की बाउंड्री से आया मतम दा त्रिपुरा एंड मणिपुर से आया बलो हाइब अरगी याम क्लियर कट हाइरी से अखोइ की ट्रीटी ऑफ यांताबु मतुंग दा जिरी ट्रीटी अदवाई दगदी याम सेम क्लियर कट ओइरेब अदि अदु सोमदन अदु लेरे सोमदन निंगथी लेरे सोमदन धनश्री रिवर याम क्लियर कट हाइबको अदुगा अखोइ की पोचै पीबा अखोइ की एग्रीमेंट सिंग दसु याम क्लियर कट हाइ कान अखोइ की एडमिट तवामना मिजोरम की वेबसाइट ते यंबियोबा मसिदम अरुम क्लियर कट हाइबने अखोइ दी सिदा लाप कुइद्री ना याम क्लियर कट हाइबने अखोइ दी सोमदे लापनी म्यांमार रोमदगी लागा मणिपुर सुम लेरमगा अदगी अखोइ की कुकी सुम लाप सुमाइना अदमा लाप कुइद्रीबनि हाइबा मिजोरम हाइबसिदी मसि अखोइना हाबदि इंडिया ना खर सुब माले इंडिया ना मसिगी मिजोरम से मिजोरम स्टेट हुड पीबा मतमदुरम एस ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर पार्ट अमा मणिपुर की हान ओइरमने मणिपुर की दुम ओइरम याबा पोट अमनेबा अदुगु मोइगी अमा फंगबसेसदा माना हाइबसेसदा माना अचुम्बा अमदि हाइए मोइगी स्टेट मोइगी स्टेट यूनियन तै पीबा याबसिदा माना हाइदे चुम्बा हाइबसे मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट त मोइगी कॉन्टेक्स्ट चुम्बा याइबा करिगुन हाइ मतब अखोइना मणिपुर की एमपी खंगदे अमना मन ngasi bok do हाइब्रोब मोइदा लैबा चकमा खंगदे मार खंगदे लाई मारा अदगी ब्रू रियांग हाइना जो हाइना बको मोइ अबाउट 27% ने मिजोरम द कोइ माइनॉरिटी सिंजने वाबसी खुआ अमने अदगी मोइगी इवन 1987 दगी ngasi phok da मोइगी सिविल सर्विस चंगबदा चकमा गा चंगबा ngam ponte अदगी मोइगी चकमा मिनिस्टर म याव दो रिजाइन तौरिबनि आइदि मोइदा माइनॉरिटी के कांसेप्ट अदि अतोप मी मैम कमाइना फिट इन तौगुनबगी कांसेप्ट से मिजोरम मसामक लेतेब मोसे मसागी वर्ल्ड अमदा मोइ ngaktan da hingba पृथ्वी से कनाम लेतबा मोइ मतन da hingba मोइ लाए अदुगा मोइना लाइबा लमसे मीगी ओरमसु अखोइ लेसंखरगा अखोइ सिदा म तौसी का हेबगी कांसेप्ट अमसुम लेबा अदुना मखोइगी पार्ट अमदा डिस्ट्रिक्ट अमदा मणिपुर की यूनियन ते पीबदो यारे मिजोरम के पार्ट अमदा पीबिरो हाबसु याएबा मणिपुर नतब मिजोरम दे पीबिरो इवन मखोइगी दी अबोसी क्रिश्चियन ngakतनी दनको अखोइ मणिपुर क्रिश्चियन लई याम इतनी लोइ सुनबा लैबा अखोइ सिदा नोमता अमना प्रिस्ट तौबदा डिस्कप तौदि करम तौदि मिजोरम गी 7 डे एडवेंटिस्ट कांगु मोइदी अखोइगी क्रिश्चियन से आंबा संडे दा तौइ 7 डे एडवेंटिस्ट कांगु सैटरडे दा तौवेबा मखोइ बु मोइ प्रॉब्लम लैबा प्रॉब्लम लेबा अदगी मोइगी इवन मोइगी परमिशन बु पीदबा खोतबगी अदुना माइनॉरिटी सिंग से हिंगबा ngam मिजो नतब कांगु से हिंगबदा वाबा लम अमनी मिजोरम हाइबसे हाइजगेबा मीगी मसक खंगदबा माइनॉरिटी रेस्पेक्ट तौबा हाइतबा अतोप इथनिक ग्रुप खंगदबा कांगुना ने इवन रिलीजन भो मसागी ओन रिलीजन खितंग खेनबा भो रेस्पेक्ट तौदबा कांगुना अतोप स्टेट अमगी ngam खोतबा हाइबसिदी अखोइना यामना का हेनबा अदुगा मियोबगी लिचत नतबा नि थमजगेबा अदु मोगी ओन वेबसाइट एन हाइजरेशन मोइ एमिट तौरे मोइ लाकपनेना अदुबु अखोइगी मणिपुर की ऑलरेडी एस्टैब्लिश तौरबा हाना दे रिजिम लेबा अखोइदी ngasa ओजान थंबिखि दुने अखोइदी यूटी पोसिडाइटिस यूरिस्ट अखोइदी डिकोलोनाइजेशन अखोइदी हाना ऑलरेडी मर्जर एग्रीमेंट तौरगा प्रोसेस अमदा चंगखिबा नेबा अखोइगी साउथसु इवन मद्रास प्रोविंस तगी अखोइ लेरिबा तमिलनाडु से मागी टेरिटरी से क्या होंगदेको सुमाइ तौदना अखोइगी मणिपुर की टेरिटरी से थाइने दगी thousands of years अदु याम कंक्रीट ओइबा इवन मैप तसु यंबियोबा हेनरी यूल्स की मैप ओइगेरा अदगी जॉनस्टोन की माना आफ्टर 1891 प्रायर टू 1891 द मागी मैप यंगेरा अखोइगी अदगी प्लस अखोइदी ट्रीटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी द अखोइगी बाउंड्री से यावग्रबनेबा अदुगा मखोइन मसी तरप कांसे मोगी फेक नेरेटिव अमा मखोइगी युम जे सानम होरद मीगी युम थुगाइबी कॉन्सेप्ट अमसु यावे मोइ मतंदन लेबिनु कैसु काइदि अदुगु मोइगी हिस्ट्री में सागन मोहनब द कुकी सिंग नसु यंबिउ अखोइगी 700 स्क्वायर माइ कान सुम हाइबनेबा जिरी ट्रीटी रुम पाबिरो लाइक पादोइ फियम नेबा लोइ यंबिउ एवरी ट्रीटी दा अखोइगी बाउंड्री से क्लियर कट यावबनी इवन अखोइगी फर्स्ट एंग्लो ब्रिटिश वार लरकान द बाउंड्री की डिस्प्यूट तो मतलब कदा द बाउंड्री ओइनी से लोइ यावरी बने अखोइ एवरी ट्रीटी दा एवरी लाइक द यावबने अखोइगी अदु मसिगी मैम से लोइना डिस्टर्ब तौरगा इंथोरप में यावसे मसी अखोइने रिफ्यूट तौगदबनी रिजेक्ट तौगदबनी थमजगे अदुर मसिदा अइना याम नुंगाइबम अखोइ मणिपुर एमपी ने रिएक्ट तौगदो मैं अखोइ एमपी ले हैना उल्लगा नखोइना पंगान ngang ba yabra haibna utpadu nungai aduga responsible state amu oitardi mana ngangi bado ngang ba sisi mana ngang ba sin mis insight to hole
Amhena sauhan sauhan ya hole ba inside to base mi ani khatneri ngai am inside to hon base violence to base masi legally ya de mai khangna ai man ngang je chum de khangna inside to ge ha be intention yaroga hari samna har ba mi ani khatna ba de mongon da kwa nang man ngam mi hai ne nang man ngam mi hai ne isu khatnan ba do masi inside to hon base masi legal action am lo bu su ta kar we ba mongon da khoina masi kari to ba ya ge matam da khoina privilege committee de ethics and magi privilege ethics committee da khoi gi hana mahwa mita lo thui du ni mai pasol piram hena MP mana magi responsible mongo da privilege ma'am legislator mongo da period protection ma'am mongo da magi my contempt mongo che ba ya ko my contempt le do breach of adubu magi breach of privilege mana nga iba ma'am do madu gi hena nga abdi res ai na nga ba MP nga ba khene ba akhoi na nga si ta da mana nga ni public response le bin responsible ama hele aduna crimes mana nga ni na chawe ba aduna mari ethics committee privilege committee da breach of privilege gi adigi leibak tal irang thon bagi adum parliament ta zum MP atop nun thang pe yare heb thamjage ba mathang da khoi nong yeng biyo ba akhoi gi decolonization gi ngasai thang gi ba youtube cosiditis juris ki se akhoi gi lam sum loksal ba matam se masida hairi se akhoi gi hana leramba indigenous population sing se sum mangthar e ba new zealand da toy duni nga nupi ma law kon toy do adigi america ri suma yadre अरे नॉर्थ से चंचल कांड त्रिपुरा से याद अरो अखोई मणिपुर की सिदी यंगियोब मिजोराम माने सुंगले लेरम दबसी असुमने चंगे लेरे फरे मणिपुर से चंचले अरुगा मोइन अमु लमम तानचले अदुना अखोई की इंडिजिनस पॉपुलेशन मैम से इंटरनेशनल लोन हारि से इंडिजिनस पॉपुलेशन मणिपुर द लेर मिसिदी अखोई की नागा लीडर मैम से हाइ सिदा हाना तार मिसिदी मैते का नागा गने मसी हाना तार मी कांगु सिदा फरे मोइ लाएब 18th century dagi lae moi se ko aru masi se la matam da koi masi british na sudum sanai ba british sana su ubirang ne ba moi kuki man se pusale kuki man se pusala kana khoi gi british mayam gi sorry tangkhul mayam gi marak naga mayam marak se chum thamme aru moi se maram se moi numai sab su hai bani na kak sana na ba moi am chakhe kana moi na chakha kanda moi gi kainum sau ba se masi na khoi num expect toram ba se india government is democratic country ne ba ngasi constitution ni liberty adagi akhoi gi right chap manaba adagi akhoi gi fundamental rights pam dei basina government of india ri akhoi expect to basi masi mayam siri gi hungdu aga british na torme hota ne akhoi na hana le indigenous population se protection na darkar oeba masi protection mayam se aina yam kan akhoi na yam kan nungai da base indigenous population na masagi lamda lei bai ada base only manipur ma thanda ne ba masi kari gi no hai matam da masi ai yeng biyo ba akhoi gi hek laifam lori ba suppose akhoi gi moirang kamu hairo ne moirang gi laifam lori ba thangjing na ko le ya de akhoi gi laws indian laws ina sumain to na akhoi laws ina only indigenous population da defy to ba chappa ya da basina akhoi se manghali aduna akhoi gi manipur se kari to doino hani to mata da ihan ham da akhoi to do se yekna basi aham da identify to om change ba yekna basi kanano ha kan hoji changai ba adigo katuka ngang imam se legal action lausi aduga makhoi na sanari ba lila se si akhoi understand to se ba masi lila se understand to matung da akhoi na hojik to do sina moi gi lila se da history se thugai batana tana violent or terror activities som jaw eba terror activities se akhoi moi hasbo unlawful organization gi mathakta adagi terror gi tawai thabak ta akhoi action am da lawda base masi jo akhoi weakness abane ba masi government of india gi weakness ni government of manipur gi weakness ni aduna akhoi na sum lawi mohota thabak oina tawra si en thamja nungai je oza mathang ge wang oza maibon phawei lak cheke oza ozi ki mp sigi magi points lak matam da kano pr thamba and then separate administration cookie and maite mizo kano nagadi ambu pandre so is the oza gi moti kari thambini sikone yamun ya base koi mp mizoram ge mp na handa thambak iba si chum moigi outside state leiba mp singi manipur issue siga chatariba sahi ani faramda farakadaba issue asida conflict asida atopa mp singna masida mot pb ade haibadi langani adubu piriba si suggestion solution lak piyabgi pbd kaiden lowi atopa ji manipur gi issue da parliament da adaga Lajya Sabha da atopa MP singna si toriba issue si central government na adaga state government na matam chana masi laksin da bagi da makta masi lali masi laksin biu peace
ꯄꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤꯁꯤꯒ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯥꯏꯕꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯌꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 19 ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯣꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MP ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯈꯣꯡꯉꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ MP ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ MPꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯠꯄꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅꯈꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁ MP ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒ MP ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯒꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ MP ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯔꯣꯝꯗ ꯉꯥꯡꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯐꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ MP ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥꯕꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯃꯥꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯆꯍꯤ 1000 ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ 2,000-3,000 ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤꯅꯦꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅꯁꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ MPꯅ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯗꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯔꯦꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯆꯞ ꯆꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯀꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯃꯥꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯈꯣꯠꯇꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ
present government sina masi represent toriba Manipur represent toriba singsina masi madu ekhoi khangna protection tawna bagi damta masi tawbir phagdabani khali condemn to phum thoi ada masi athu tamda Manipur punama civil organization sing asi singju asi ekhoi khangba masam especially Naga leaders singsu si matang sida vocal or condemn su tawphum thokpra ke ba hai Naga gi luching basing asi di as Manipur gini masi issue se da khoi asi da Naga ku ki wa pham to Naga mete ki wa phon to as Manipur gi citizen amo oina lo Manipur si irei bak ni ai gi bak ni ai holo pham ne na khanba jati punama hai ta leimina punamak na masi condemn to phon pho en khali asi mete ni khungu da bani Naga na khungu da bani ku ki na hai pam khai na mete kha khungu da nete as Manipur citizen amo goina Manipur gi Parja moina asi Manipur gi sokadaba ngang punama asi hariba lam leidaba mana haisu demarcate to biwa kai dinu demarcate kuki gi lam de leidaba famda kamhan demarcate to dum demarcation to ba habisi magi Mizoram ga Manipur ga demarcation to se yai border boundary adubu kuki gi leidaba famdu kamhan lam lay the one from the book of my demarcation to Gudova. Lam labor machine there, labor machine had state, Manipur state later, Tripura, example, Tangnaba, Burma later, Natagana, a Zig Mizoram later. Do the assume Bagi Kangdok Navagi state key boundary, demarcate to Pazento Topocopa, Happy Duty, Kai there, the Hauzik Man, Hariba, Cookie, Lam. Metagilam demarcation to see have the Masidi Massing Aurifadi Hatarico, Aduga Ubundava Subsaba Kangdava Bhapta State Amagi Labor Mizoram Sikaman Toki gave a high Hariba MP a Kangam with a Monday and Lowy Madam demand Nangli Basi Yam Missure Udava Yama Kangdava Adumana Nangapasi Manipur Pazam Purmana, Angabana Haisu, Haribudi, Asumudi, Kumpum to ever. I look at a Kunguda Geva. Masini, Hikana Kunguda Geva. Huigi, Raza Sava in Pinabudi, Kummi, Man, Matan San Nikumle. Adubu, Masi, State, Usitan and Nanga Pamiam City, Equi government amana, must condemn to open to a, I don't know, Masi, Equi, I'm serious, low see, look who Naga sings you, Hariba. Demarcate cookie gram demarcate to have a metega cookie ga ladiba mark asida demarcation to see lam hai masi lam late have mendi singi area da khadu pane tabako sing tam have to naga hairagadi aju netawadi cookie mete netawa es nagas nam Sing Sisu Tarini, look, meeting cookie gram have later, but in wait from talk to say, okay, authority over Nagagi. Politicians representative military plus civil organization apex body like UNC Kumba, authority labor. Nagasingi boys Nina, more high Lorena labor organization, assume the Matam Sana, reply people to Brian, I did Tamzaningi, no Toto Ningi, Masi told the Batagadi, Magi, responsible over Haitava. Adumbo organization ni Lojagani, Kaino, and Masi Hadi Kagano, Nagagi, the Makta, Ladyba organization singing, highly busting the cookie gilam demarcation to Gudabani Halapum, the Macon to hold the come on with them talk to Nova. Right later, but you know, how do the Mugil Hangish to Melo Duni? And I could Nagagi drop Saidi ML Yam Ka, the Hill Committee. Lady Pumax in the Masikan, Masigi, and Piggy, Nangibo, a secret condemned from 2A, responsible lower, here committee, the Saki or so, representative, Emilia Tan, so, Sioduga, Nagagi, Apex body, UNC, so, Missy condemned from 2 Prime. Thank you.